शिवाय नमः नमः। ओम नमः महाप्रभु बोले नौछन गाइस ए नौछन महाप्रभु बोले के जन पूजा होतला हरे कृष्ण 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 हरे भगवान
विष्णु वैष्णव राम सत्य सनातन সত্য যুগে বলে আসলো এটা তাও এখানে না পূজা করবো লোকার শ্যাম সত্য সনাতন গোলক রাম তো গাইজ এখানে সমনে পূজা করে সারলু আর এখানে আমি যাচ্ছু প্রসাদ খাবার লাগি ଏଇଟା ସବୁ କେନ୍ ଗାଁରୁ ଆସିଛ ଲେଗରା କାହିଁ ଆସିଛ ନାକି ଏନ ଚାରି ଯୁଗର ମଣ୍ଡପ ସାଜିଛି ଆଉ କୀର୍ତ୍ତନ ହଉଛି ଏଥିଲି ଯାଇଛି ଏନାକି ଆସିବ କେନ୍ତା ଲାଗୁଛି ତମକେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି କେନ୍ ଆଇଛନ୍ ଆମେ ଓଡ଼ିଆପାଲିରୁ ଆସିଛୁ ଆଉ କେନ୍ତା କାହିଁ ଯାଇଛ ଏନାକେ ଚାରି ଯୁଗ ନାମ ହଉଛେ ଆମେ ଦେଖି ଆସିଛୁ ତ ଏନାକେ ଆସିବାରେ କେନ୍ତା ଲାଗୁଛେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛେ ଗୋ କେନୁ ଆସିଛନ୍ ଆମେ ପନପାଲି ନୁ ତ ଏନାକେ କାଁ କରି ଆଇଛନ୍ ଏଠାରେ ସେ ଅଖଣ୍ଡ ତାରକ ନାମ ବ୍ରହ୍ମ ଯଜ୍ଞ ହଉଛେ ଏଥିର୍ଲାଗି ଆସିଛୁ ଦେଖବାର୍ ଲାଗି ଆଉ ଏନାକେ ଆସିବାରେ କେନ୍ତା ଲାଗୁଛେ ଖୁବ୍ ଭଲ ଲାଗୁଛେ କେନୁ ଆସିଛନ୍ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଆସିଛୁ ଏନାକେ କେନ୍ତା କାଁ କରି ଆଇଛନ୍ ଆମେ ଦୀକ୍ଷା ଧାରା ନେଇଛୁ କେଶବ ଠାକୁରଙ୍କର ଅଖଣ୍ଡ ନାମ ବ୍ରହ୍ମ ଯଜ୍ଞ ଚାଲିଛେ ସମାଗମ ହେଇଛନ୍ ଲୋକ ଭଲ ଲାଗୁଛେ ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଚାଲିଛେ ବିରାଟ ଯଜ୍ଞ ଚାଲିଛେ ଚାରି ଯୁଗର ନାମ ମଣ୍ଡପ ବନି ନାମ ଚାଲିଛେ ବହୁତ ଲୋକ ସମାଗମ ହେଇଛନ୍ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିଛନ୍ ଭଲ ଲାଗୁଛେ ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ କାଣା ବେଟର ହେଇପାରିଥାନ୍ତା କି ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛେ ସବୁ ତମେ କେନ୍ ଗାଁରୁ ଆସିଛ ଆମେ ଆଇଛୁ ସମ୍ବଲପୁରରୁ କାହିଁ ଆସିଛ ଏନାକେ ଏଇନା ମହାପୁର ଯଜ୍ଞ ହଉଛେ ବୋଲି ଖବର ପାଇଲେ ଯେ ଆଇଛୁ ତ ଏନାକେ ଆସିବାରେ କେନ୍ତା ଲାଗୁଛେ ଏଇନା ଆସିଛୁ ଆମର ମନ ପୁରା ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛେ ଭଲ ଲାଗୁଛେ ସବୁଦିନ ଲୋକ ଆମର ଗୁରୁ ଭାଇ ଭଉଣୀକୁ ଭେଟିକିରି ଆମର ମନ ପୁରା ଭଲ ଲାଗୁଛେ ସବୁ ଭଲ ଲାଗୁଛେ କି ଆଉ କିଛି ବେଟର ହେଇପାରିଥାନ୍ତା ସବୁ ଭଲ ଲାଗୁଛେ ଆମକୁ ଭୋକ ଶୋଷ କିଛି ଲାଗୁନି ଆମ ଗୁରୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶିକିରି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଭଲ ମନ୍ଦ ଲାଗୁଛୁ ଏଇଠାରେ ପାଦୁକା ସ୍ନାନ ହେଲା ସ୍ନାନ ଭଲ ଲାଗୁଛି ସବୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି এই যাত্রাটা এটা কাঁ করে হচ্ছে ଏଜେନ୍ ଯଜ୍ଞ ହଉଛେ ଏଇଟା ହଉଛେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମାଳିକାରେ ଯେନ୍ଟା ପ୍ରବଚକ ମାନେ କହୁଛନ୍ 500-600 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ଏଇଟା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମାଲୁଣି ତେଲୁଣି ନଦୀ କୂଳରେ ଆମର ଏଠାନେ ମାଦ୍ରାସ ରାକ୍ଷସର ଆତ୍ମାକେ ତୃପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ କେଶବ ଗୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପରେ ଆସି ତାଙ୍କୁ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ତାର ବିଧି ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଆମର କେଶବ ମାହାଙ୍ଗା ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମାହାଙ୍ଗାର ଆମର ଗୁରୁ ସେମାନେ ସମାବେଶ ହୋଇ ଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରି ଏହି ଭଗବାନଙ୍କର ବିଧି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଇଚ୍ଛାକୁ ପରିପୂରଣ କରିପାରିଛନ୍ତି ফোন পে করবার লাগে না ঝগড়া হচ্ছে আইসক্রিম খাইলবা হবে দেখো পয়সা দেবার ঝগড়া আমার কেন হচ্ছে আমি তো খাইমু
शिवाय नमः नमः ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः नमः ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः नमः हर 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 बम बम हर हर महादेव हर 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 बम बम हर हर महादेव ओम नमः शिवाय हरि हरि तो आम सब देखी सारी दिन आसन दिस मिट करली आम आसुଛୁ मंदिर के टिके क्या क्या करूँ सब तो नाम नुआ सब छाणीदे भल लगा टिके तो एखन जगह सरला बेले एटा सब कॉलेज माने के नौछन एटा उहला बार लगे उन्हीं का बात था हां एले उन्हीं का देबो गुटे हाथ चप्पल धरे देछु आ गुटे हाथ मोबाइल दे दे तू दे दे चल चला चल खुश नहीं हो इतनी खुशी कलश उहला कर रुली दे दो मां এটা হচ্ছে লাস্ট ভোগ না হনুমান মন্দির সরি অখণ্ডর হ্যাঁ হলুদ দেবি কেন লাজা লাগুছে ভুলি দেওয়ার লাগে গাইস যেটিকে দিয়ে দেখছো লাগুছে রুটিকে দিয়ে দেখছো মানে দেখো মতে ডর লাগলা নো তো গাইস ব্লগ যদি ভাল লাগতো ଆଉ ଆଜି ବହୁତ 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 ଭଲ ଲାଗଲା ଆଉ ତ ସବୁ ଯଜ୍ଞ ମାନେ ସରିଗଲା ପୁରା 5 ଦିନ ଆସିବ ବୋଲି ଆସିବ ପୁରା କାନ୍ ଟାଇପ୍ର ଲାଗୁଛି ଗାଇସ୍ ତ ଗୋଡ଼ରେ ବି ବଥୁଛି ଗାଇସ୍ ଚାଲି କରି ନାଚି କରି ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗଲା ଏନ୍ତା ଯଜ୍ଞ ନା କ୍ୟାନ୍ସେଲ ନେଇ ହେଇଥିବା ସାୟଦ मोर हिसाब से मुझे देखी ना आउ बहुत लोग भी कहूँ कि एंता जगह कैंसिल नहीं होता बोली बहुत भल लगा तो ब्लॉग जब भल लगता तो लाइक शेयर कमेंट करके नहीं भूल नेक्स्ट ब्लॉग रे बाय 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 बाय।